Gospodine Dodik, hvala vam puno što ste pristali na razgovor za Deutsche Welle. Nama je zaista drago da možemo, koleginica Zorica Ilić i ja, da objasnimo malo te stavove Republike Srpske i vaše, pošto oko toga ima dosta raznoraznih mišljenja. Zato smo tu da pojasnimo sve. Mi ćemo, ono što se kaže, s neba pa u rebra. Odmah hoćemo da krenemo na pitanje referenduma, pošto se to stalno govori kao pitanje hoće li biti referenduma, neće li biti referenduma, hoće li biti nezavisnosti. Da nam pojasnite malo, hoćete li vi organizovati... Referendum o nezavisnosti? Referendum o nezavisnosti. To nije na dnevnom redu u Republici Srpskoj. Znači, trenutno ne razmišljate o referendumu? To nije na dnevnom redu u Republici Srpskoj. Nijedan organ, nijedna struktura institucionalna, nijedna institucija u Republici Srpskoj to nema na svom dnevnom redu. Dobro. Špekulacije o tom postoje, partijski stavovi o tom postoje, mišljenja pojedinaca postoje, to je nesumnjivo. I to nije javna tema, ali institucionalna tema nije. To postoji, dobro ste rekli da je to partijska tema, pošto to postoji u vašem programu, odnosno programu vaše stranke kao mogućnost. I nisam jedina evropska partija koja to ima u svom programu. Sigurno. Da li onda hoćete, pošto još nema definitivne odluke, da održite referendum za sudove i tužilaštva, pošto je to bilo reče da bi trebalo da bude u novembru, ima neki rok od 50 dana i tako dalje. Mi smo vjerovali, očigledno naivno, da kada smo počeli sa pričom o referendumu, da će to doći na dobar doček demokratskog svijeta i prije svega demokratske Evrope. A onda smo saznali da ima tu nekih drugih stvari. Dakle, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu formirani u skladu s Ustavom, nego nametnutom odlukom visokog predstavnika koga je podržala demokratska Evropa, demokratska Amerika i neke druge demokratske zemlje. To je bilo odraz nasilja koje je nama nametlo okupacioni sud i tužilaštvo. I to vrijeme koje je od tada pa do danas je to i pokazalo. Kažete mi još jednom globalno pitanje, da li ste vi zadovoljni rješenjima koji su proizašli iz Daytona ili smatrate da tu treba da se napravi neke promjene? Ja samo mislim da treba da se poštuje slovo Daytona. Dok se unutar snage, kako je to definisano, Daytonu ne dogovore drugčije. Snage ovdje i faktori koji su predviđeni da mogu da dogovore se nisu konstituovani ili su nagonjeni da se konstituju. Dakle, čak i ono gdje smo natjerani, kao što je vojska, mi ne sporimo. Naravno da naša odluka nije dobrovoljna bila odluka da se formira vojska i da se ukine vojska Republike Srpske i formira vojska Bosne i Hercegovine. Ali bio nesnošljiv pritisak i to razumijem. I na vlasti i opoziciji. I mi nismo nikada osporili kao što vidite vojsku. Ali ove stvari koje čak nismo ni pod pritiskom uključene, kao što je sud, tužilaštvo, Visoki sudski tužilački savjet, kao što su fiskalna prenos nadležnosti, kao što su niz preko 80 nadležnosti, to naravno sporimo. Dobro, Bosna i Hercegovina je trenutno prilično nefunkcionalna država, to se vidi po tome. To je propala država, kako to skoro je pisalo i govorilo, kako su govorili nedavno u Američkom kongresu. Dobro, ja ne smatram da je propala država, to je vaš stav. Ali, jel vi živite ovdje? Molim? Jel vi živite ovdje? Ja živim u Nemačkoj. Eto, imate sreću. Zašto onda mislite da nije propalo? Pa, dobro. Teorijsku raspravu ili za život? Ja nisam tu da dajem pitanja, nego odgovore, nego me zanima još jedna stvar. Sreo sam neke novinare koji vole polemiku. Da, ima novinara raznih. Kažete mi još jednu stvar. Načelan vaš stav po pitanju nezavisnosti Republike Srpske, pošto o tome ima zaista puno raznih stavova u javnosti. Daj nam objasnite, da li vi težite nekoj nezavisnosti Republike Srpske u neko dogledno doba ili mislite da je rješenje koje je postignuto Daytonom, da je to zapravo rješenje koje odgovara Srbima ovdje? Dakle, odgovara Srbima Daytonski sporazum onako kako je napisan, a ne kako je izmijenjen. Kako je izmijenjen nasiljem visokog predstavnika i međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije i Amerike. Dakle, ta Bosna nama, vanustavna Bosna nama ne odgovara. Ustavna Bosna nam odgovara i ne bi postavljali pitanje naše statuse. Pa zato se postavlja pitanje, hoćete li vi organizovati bilo šta? Ukoliko ta Bosna za koju vi kažete da je propala država, ukoliko to dalje ne funkcioniše. Zato se postavlja pitanje referenduma i nezavisnosti. Mi nismo bez alternative. I koja je ta alternativa? Ovdje su nas samo nagonili da kažemo da Evropa nema alternative, sad vidimo da ima. Ali u svakom slučaju mi nismo bez alternative u tom pogledu. Logično bi bilo ako živite na propalom terenu koji nije mogao da se integriše, koji je ogromna, sveobuhvatna intervencija međunarodnog faktora i vojna, i politička, i financijska nije dovela do toga da se unutar Bosne i Hercegovine napravi bilo kakav bazični konsenzus o njoj samoj.
Mi nikakve koriste nemamo od Bosne i Hercegovine. Zar je i to zabranjeno da govorim? Nekima navodnim demokratima iz Evrope, oni vole da slušaju, ili imaju samo 3 minute da čuju. Da slušaju samo ono što im odgovara. Izvinite, ali ako nemate ni jedan dokaz o tome da smo imali neki benefit od Bosne i Hercegovine, zašto bi mi to volili? Nije ovdje stvar ljubavi i mržnje. Ovdje je stvar života. Mi ovdje živimo. Ja živim ovdje život. I mnogi ovdje ljudi koji glasaju za Milorada Dodika. I mnogi koji ne glasaju za Milorada Dodika. I ja imam ovdje životni mandat. A ne neko ko ima 3 godine mandata i dođe iz međunarodne zajednice i satare nas ovdje. Dobro, mogu ja sada? Možete. Pojasnite mi, molim vas. Svakako. Dakle, referendum nije na dnevnom redu, shvatili smo, čuli smo, jasno. Da. Bosna i Hercegovina s druge strane propala država i vi niste bez alternative, dakle ne vi lično kao Milorad Dodik, nego kao predsjednik Republike Srpske. Šta se onda mora dogoditi da Republika Srpska krene putem Katalonije? Pitanje šta je sad, Republika Srpska kreće putem Katalonije ili je Katalonija krenula putem Republike Srpske? Dobro sada, to je nešto drugo. Nije to za mene primjer, odmah da vam kažem. Dobro, na simboličnoj razini sam to samo spomenula, znate vrlo dobro. Šta je potrebno? Mi nismo avanturisti, kako nas mnogi predstavljaju. Nismo ni zaglupljeni nacionalisti koji misle da smo ovdje sam dolazimo da bi življavac. Dakle, ja razumijem, ja nisam čovjek koji to ne sveta. Da za ostvarivanje takvih elemenata morate da stvorite jedan politički okvir i jedno političko okruženje. Da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Evropi i da se naravno to bude bar djelomično prihvaćena stvar. Radite li vi na stvaranju tog političkog okvira, kao što kaže bošnjački? Čim dajem vama izjavu, u tom pogledu radim. Dakle, radite na tome da stvorite politički okvir, šta, da senzibilizirate njemačku javnost? Ja mislim da je bolje za Bošnjake da se raziđe. Oni bi izgubili život koji ima pun ideološkog i zabluda. Dakle, Bošnjaci nikada politički ne mogu vladati Bosnom i Hercegovinom kako to misle. Ne mogu to ni prema Hrvatima koji je dramatično manjina u federaciji, a pogotovo to ne mogu prema Republici Srpskoj. Dogovor o tome kako funkcionisati još nije izgubljen. On mora da preispita sve ovo što su visoki predstavnici nametnuli i da kažemo. Ja čak nisam protiv suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U dijelu koji je to bilo jasno definisano njegova nadležnost da sudi u dijelima koji su propisani zakonima Bosne i Hercegovine, a ne zakonima Republike Srpske ili zakonima Federacije Bosne i Hercegovine ili zakonima distrikta Brčko. Dakle, isključivo što Bosna ima nadležnost da donese zakon, treba predvidjeti nadležnost suda i tužilaštva. Okej. I za međunarodne neke druge. Ali to ne možete da dogovorite. Znate od kad ne možemo da dogovorimo? Od samog formiranja. 10. godine ovdje je bila Catherine Ashton s kojim smo dogovorili i rekli, okej, uvažavamo Evropu, njenu snagu, tradiciju i sve ostalo. Ali ne možete ovdje nama da podvalite sud koji sudi retroaktivno. Ne možete da podvalite sud koji iste sudije, odnosno isti predsjednik suda i prvostepeno i drugostepeno vijeće imenuje. Pa to nigdje nema na praksi. Samo nam pokažite zemlju u svijetu koje to ima. Mi smo se protiv toga pobunili. Međutim, mi 7 godina nemamo razgovor o tome. I vi mene pitate šta da uradim. Ja sada govorimo o referendumu o odcijepljenju, odnosno nezavisnosti. Ja sam postavila pitanje vašem kolegi Bakiru Izetbegoviću. Dozvolite. Postavila sam mu pitanje što će uraditi ako Milorad Dodik raspiše taj referendum. Ništa što će raditi. Dozvolite. I to isto pitanje moram postaviti vama. Pitala sam ga da li je spreman na oružanu borbu da spriječi taj put. Znate koji je bio odgovor? Da jeste, ali? Ja. Recite vi meni sada, jeste li spremni po cijenu da ovdje dođe do oružanog konflikta raspisati taj referendum? Ne. Dakle, je li to znači da ćete ostati zajedničko Bosne i Hercegovine? A ne zato što se bojim Bakira Izetbegovića koji to priča. Nego zato što treba da imate odgovornost prema narodu. Ja, tačno. Dakle, neće biti referenduma onda. Ko kaže? Pa mislim, možemo mi te nijansama, ali evo, pustite me da sad odgovorim bar na početak vašeg pitanja. Kako ćete pokušati spojiti te pozicije? To pokušajte nam to. Prvo, Bakir Izetbegović nema nikakvu moć. Da bi neko donio odluku da se neko napadne ili intervenše silom u Republici Srpskoj, hipotetički govorim, onda mora da bude odluka predsjedništva u upotrebi vojske i mora da bude odluka savjeta ministara da se upotrebi SIP-a u nekim dijelom. Druga stvar, mi imamo ovdje policiju koja je brojčano jača i moramo reći i spremnija i motivisanija za to. Druga stvar, svaki intervencija u Republici Srpskoj iz Sarajeva na taj način definitivno bi ojačala tu vrst priče. Ovo nije Španija. Španija ima centralne vlasti, imaju neka prava. Ovdje nemaju nikakva prava za intervenciju. Na kraju krajeva i SIP-a
i vojska su van dejtonske kategorije i u tom pogledu to bi samo složeno probleme. A da Bakir Izetbegović naoružava muslimane i da bi oni napali Republiku Srpsku... On nije to rekao. A šta je rekao? Šta drugo mogao? A šta bi drugo mogao? Što ga niste pitali do kraja? Šta bi mogao ako srpski predstavnici ne donese odluku da, recimo, angažuje se vojska Oružane snage Bosne i Hercegovine u Republike Srpskoj? Kako bi mogao donijeti odluku? To je pitanje. To smo naravno pitali gospodine Dodik. A to nije tema. Zato hoću da vas vratim na ono što ste vi rekli. Mislim da je zaista optimistično to što sam sad čuo, da ste vi kao odgovoran političar u stanju da sagledate sve okolnosti i da ne raspišete nešto, odnosno da ne donesete neku odluku koja bi mogla da uvede Bosnu i Hercegovinu i građane Republike Srpske u ponovni rat. I to sam ja dobro shvatio, ali tako? Da, naravno, ali vi dobro razumijete i stanje bivše Jugoslavije. Ja sam 1991. godine bio redovni oficir vojske JNA u činu poručnika, a 1995. sam isto imao čin poručnika. Ja nisam čovjek za nasilje, ali jesam čovjek koji brani svoje stavove. Ja vjerujem da je i odgovor na vas, na vaše pitanje. Ja vjerujem da ovako nastavi, bez dogovora unutra i stvaranja bilo kakvog bazičnog konsenzusa u Bosni, da će Bosna sama se raspasti i da će Republika Srpska biti činjenica. Jer ona jedino može da funkcioniše. Jedino ima svoje institucije. Ima dovoljan budžet da sama sebe finansira. Ima, naravno... A dug? Neki vas pitaju hoćete prije. Dug je održiv. A gdje vi živite? Isto Njemačka. Ali ja isto vrlo dobro pratim situaciju. Hoćete da znate da je Njemačka zaduženiji budžet nego Republike Srpske? Provjerite. Dobro, da se vratimo na ovo pitanje. Vi ste dobro podsjetili na vreme rata i poslije rata i tako dalje. Vi ste zapravo došli na razne funkcije kao jedan vrlo umereni političar koji je zapravo bio, ajde na neki način da kažem, i miljenik i štićenik nekih međunarodnih snaga. Međutim, hoću da vas pitam nešto drugo. Gospodin Vučić je nedavno posjetio Sarajevo. Kako vi gledate na odnose Republike Srpske sa Republikom Srbijom? Da li ste vi zadovoljni nivoom tih odnosa? Da, naravno. I tu nema ništa skriveno. Mi sarađujemo i to je tako prirodna stvar. Uvažavamo neke realnosti. Srbija ima pristup prema Bosni i Hercegovini da je podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i to je logično, jer Srbija se bori za svoj teritorijalni integritet vezano za Kosovo. Hoćemo da se zadržimo. To je prvo pitanje za nas Srbije. Ali u svakom slučaju, dakle, i favorizuje dogovor unutar Bosne i Hercegovine. Svaki dogovor unutar Bosne i Hercegovine Srbija će podržati. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tačka. I to je taj okvir fair. Može to neko prigovoriti od Bošnjaka tome. Ali od tog unutrašnjeg dogovora nema. Što se tiče direktnih relacija, dakle, Vučić ima svoju odgovornost, ja imam svoju odgovornost. Sasvim je logično i pristojno da sarađujemo. I mi sarađujemo. Imamo u zadnje vrijeme najveći broj konkretnih dokaza o toj saradnji, kao što su mostovi, škole, vrtići i ostalo što gradimo. Radujemo se obostrano kad Srbija otvori 30 km puta, autoputa i kad mi to uradimo za 10 km. To radite zajedno. Tako da je to u okviru tolerantnosti koja je potpuno, ne bi trebalo nikoga da iritira. Nemamo ni jedan skriveni plan. Skriveni plan o čemu? Bilo čemu. Obično misle da imamo. Ali nemam nikako. Kada se obično mislio da ima... Nema i Srbi nikad planove dugoročno. Juče i danas i tako dalje čitali smo mnoge komentare u kojima se kaže da je Milorad Dodik prepreka Aleksandru Vučiću na realizaciji svoje proevropske politike. Šta kažete? Onda pitajte njega, ja ne znam. Ja ne zavisim od Vučića ni to od mene. On ima svoje izbornu bazu, ima svoje ljude, ja imam svoje. Ovdje izađite 51% sada glasalo bi za moju partiju, nešto više za mene lično. Poslije 11 godina obavljena dužnosti predsjednika vlade ili predsjednika Republike. Dobro, ima jedno pitanje gdje se vi i gospodin Vučić i svi rukovodioci trenutno Srbije i Republike Srpske se slažete, a to je pitanje Republike Kosovo, odnosno države Kosovo, nezavisnosti Kosova. To nije u našem vokabularu Republika ne država. To je u vokabularu Nemačke, pošto je Nemačka je priznala Kosovo. Dakle, šta treba da se dogodi da se normalizuju u potpunosti odnosi između Beograda i Prištine i između Banja Luke i Prištine? Odnosno Sarajeva i Prištine. Sarajevo me ne zanima.
u tom pogledu. Realni život postoji. To je tako, naravno, da se neke stvari ne mogu da isključe. Ali ovdje se radi o duplim maršinima iste te Njemačke. Recimo koja je priznala nezavisnost Kosova na bazu neformalne odluke grupe poslanika, čak nije bilo ni odluka parlamenta. A na drugim mjestima je spremna da ide do kraja da bi spriječila referendum. Kosovo nema potpuno međunarodno priznanje. Ključni priča... Nema. Nema. Naravno. Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija. Kosovo ima i potrebno je da razgovara sa Beogradom, da se dogovori aranžman u tom pogledu. A Srbi su poniženi u svemu tome. Ranije možda bi neka rješenja bila bolja, da se svi tu osjećaju i dobitnicima i gubitnicima, da se kreira neko rješenje. Ali to nije moja nadležnost. To nije vaša nadležnost, ipak me zanima vaše mišljenje. Ipak me zanima vaše mišljenje. Kad Beograd kaže nešto oko Kosova, mi ćemo to pratiti. Ako kaže da to nema... To sam teo da vas pitam. Do sada je, dakle, Kosovo priznao 114 država. Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, ali to je u Briselu se nastavlja jedan proces u dijalogu koji se zove dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Kažite mi, da li bi za vas bila... Pustite me da završim pitanje. Da li bi za vas bilo prihvatljivo, odnosno zamislivo, da ukoliko dođe do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, da se vi priklonete stavu Beograda da se normalizuju ti odnosi, odnosno da se prihvati realnost na terenu? Da, i zašto da i mi ne bi mogli da budemo dio realnosti? Mislite u smislu ocijepljenja? U svačem ja mislim. Ali do sada je ovo bilo nekako kontradiktorno. Ovdje ste protiv nezavisnosti Kosova, a ovdje kažete... Da, nisam. Ja sam za razgovor između Beograda i toga i ako Beograd odluči da je to tako, ja tu nemam ništa protiv. Ali onda je moje sljedeće pitanje, zašto onda ne može Republika Srpska? A zašto ne može Republika Srpska? Je li onda to stvaranje političke, je li to onda to stvaranje političkog okruženja potrebnog koje ste malo prije rekli? Je li to na čemu radite? Pa radim i razmišljam o tome, naravno. Ako postoje pravo za jedno, onda moraju da postoje pravo za druge. Ako Beograd odluči o tome, ali ja o tome ne odlučujem, ali kao Srbin sam zainteresovan za to rješenje. Iako govorim opet hipotetički, kaže ok, Kosovo je država, Srbija to priznaje, zašto onda nije Republika Srpska država? I zašto se ne priznala? Ja mislim da sada u ovom trenutku, evo kad pričamo o svemu, a onda mogu da kažem da je nama opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta. Da je u onom trenutku Srbija, kada je Kosovo se odvajalo, rekla ok, mi bi sigurno tada se već odvojili. Znači zapravo bi se trebali zalagati da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Ne bi ja se ništa zalagao, ja sam kažem o nekim logičkim stvarima. Evo možete pošaljeti poruku Vučiću preko naše televizije. Ja sam kažem kakva je ta stvar i mi poštujemo, nije šala na stranu, vi ste to sasvim namjerno postavili. A ja ću vam reći sljedeće. Dakle, što se tiče Kosova i Srbije, oni treba da raščiste svoje odnose, mi tu smo veoma jasni, ali ja govorim o nekom uporednom političkom ambijentu ili situaciji u kojoj, ako dođe do toga hipotetički da se kaže Kosovo je okej, a zašto onda se ne kaže da je Republika Srpska okej? Dobro, da završimo tu priču sa još jednim pitanjem koje je vezano... Evo, neka Albanci sada gurnu tu priču da treba jedinstveno riješiti Kosovo i Republiku Srpsku. Ja sam spreman da definišem svoj politički stav. Sa nečim što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom, a to je treći entitet. Da li se vi zalažete, podržavate stvaranje trećeg entiteta? To sve stvari izvan mojeg okruga, mislim, okruženja. Ja odlučujem za Republiku Srpsku. Ima nešto što nije izvan vašeg okruženja. Prije nego što krenemo na geostratešku poziciju Bosne i Hercegovine, moramo se vratiti na unutarnje odnose i na vrlo važnu, na nešto što je vrlo važno za budućnost. To je pitanje pomirenja. Vi ste spomenuli na početku, evo, možemo na tom primjeru recimo da čujemo vaš stav. Spomenuli ste na početku Nasera Orića, jako ste oštro reagirali na odluku Suda Bosne i Hercegovine o njegovom oslobađanju, tek imate namjeru, ali budući da ovo nije aktualni intervju, vjerojatno će biti emitiran poslije vaših određenih koraka. Dakle, u isto vrijeme kritizirate tu odluku i u isto vrijeme genocid u Srebrenici ne zazivate genocidom. Iako ste to ranije radili. Znamo to i vi i ja da jeste. Možete mi malo pojasniti te dvije stvari? Ja bih voljela kako sam ja nedosledan. Ne želim to. Želim da mi objasnite zašto. Objasnite, naravno. Ja, Milorad Dodik, sam imao period kada sam imao iluziju o međunarodnom faktoru i vjerovao da on širi ovdje poštenje.
Izgubio sam to uvjerenje i ja nemam povjerenja u dobre namjere međunarodnog faktora koji je ovdje bio navijački na jednoj isključivoj strani. Mislite na Bošnjačku? Ja nisam i na Bosnu i na Kosovo i na mnogo čega drugog. I na Srbe u cjelini. Dakle, u tom pogledu nisam imao ni dovoljno informacija. Nisam imao tada kada sam govorio da na bazi onih saznanja vezano za samu Srebrenicu, u međuvremenu sam saznao mnogo više. Sasvim je prirodno da čovjek promijeni svoje mišljenje. Ono nije bilo ni relevantno, jer tada nije ni bilo presude suda koji opet... Ali sada ima, gospodine Dodik. Sada ima. Slušaj, da gledam američke filmove, malo pa pokažu kako je sud pogriješio. Čak ljude držao pod 50 godina u zatvoru, a kasnije rehabilitovao i rekao da nisi kriv. Dakle, nemoguće da nema presude. Može i o tome da se radi. Ta kvalifikacija jeste utvrđena na sud, ali to je nešto što mi ne prihvatamo. Možete da pozivate se na bilo kakvu izjavu. Dakle, ono što mi znamo o tome nije postojao genocid, ali je postojao zločin, masovan, koji je učinjen, ali isto tako prema Srbima je bilo u kontinuitetu od 3 godine prethodno ubistava masovni koji nikada nisu procesuirani i nisu kvalifikovani. Prema tome, u tom pogledu, ono što mi hoćemo da kažemo jeste da mora pravda da bude pravična prema svakome. A Naser Orić je pokazao da to nije tako. Jer se nikada neće desiti ni na međunarodnom sudu, ni na ovom domaćem, da nekoga presude na prostoru Srebrenice o tome da je počinio zločin na Srbima, jer se želi zadržati mit. Republika Srpska nikoga nije štitila i svi koji su bili procesuirani u tome su osuđeni i odležavaju svoje kazne. Vidim da se sa Noamom Chomsky savršeno slažete da to nije bio genocid, ali je li bio zločin vrijedan prezira i osude i Milorada Dodika? Ja osuđujem. Zašto nikada niste bili 11. jula na komemoraciji u Srebrenici? Bio sam na tom mjestu Potičarima. Nikada niste bili 11. jula. Nisam, zato što... Za pomirenje o kojem ste vi počeli da govorite na početku, potrebno je da se pomire svi koji su unutra, a ne da drugi se osjećaju kao pod moranjem, a drugi nešto da... Vidite, ja sam pitala Bakira Izetbegovića zašto je tek prošle godine otišao na kazane. Otišao je, priznao je da je otišao prekasno. Sada pitam vas, jeste li niste bili 11. jula? Jesam bio. Recite nam, zašto niste? Zašto vam je... Boris Tadić je bio. Zato što je to politizacija. Aleksandar Vučić je bio. A to je politizacija. Onog trenutka treba propustiti porodicama i ostalim da to, a ne političarima da tamo sejre na tim. Ja nisam taj. Ja razumijem bol svake majke, i Bošnjakinje i Srpkinje oko toga. Ali Srebrenica se politički zloupotrebljaju od međunarodnog faktora i pogotovo od vlasti. Međunarodni faktor ste rekli da je bio vrlo navijački. Nećemo o tome, nego imamo jedan drugi set pitanja koji je vrlo važan, a to su odnosi sa Rusijom. Kako biste opisali vaš odnos sa ruskim predsjednikom? Prijateljski kao Izetbegović Erdogan ili korektan između dva lidera? Kako biste ga vi opisali? Dakle, vi znate da smo mi nepriznata država u nekom kapacitetu međunarodnog priznanja. Moram da vas prekinem. Dozvolite, moram da vas prekinem. Ajde, možda kad ja vas prekinem, možete ne. Da, naravno. Vi se zalažete za dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle za dosljedno, i u isto vrijeme kažete da je Republika Srpska država. To je, oprostite, ali to je kontradiktorno. Pa ona nije po Dejtonu država. Ona je entitet. Pa to je neko nazvao tamo u Americi da bi se zajedno s nama. Vi želite da bude imamo dosljedno. teritoriju, imamo institucije, imamo vlast, imamo ljude koji vole tu državu, podržavaju tu državu, poštujemo međunarodno pravo, poštujemo najveće standarde ljudskih prava. Ali niste država, dakle Republika Srpska nije država po Dejtonu. A mi živimo da je to država. Dobro, natrag ka Putinu. Odličan lik. Odličan lik, pravi lider. Odličan lik, super. Hoće taj lik uticati na to da Bosna i Hercegovina... Taj lik nikada nije tražio ništa da mi pokrenemo politički i on podržava teritorijalni integritet Bosne i Dejtonski mirovni sporazum. Hoće li taj lik uticati na prijem Bosne i Hercegovine u NATO? A to što se neki po zapadu straše Putina, vjerojatno imaju svoje razloge. Niste mi odgovorili na pitanje. Hoće li uticati na prijem Bosne i Hercegovine u NATO? Vi ste vaš... To je iz naših razloga, nije iz ruskih razloga. NATO nas je ovdje bombardovao. Hoćete da vas odvedem... To je onaj isti NATO, dozvolite. To je onaj isti NATO za članstvo u prijem Bosne i Hercegovine u NATO.
Dakle, potpis po taj dokument, po taj zahtjev stavio je vaš stranački kolega Nebojša Radmanović. To znamo. Dakle, zašto sada? Nije opozicija. A kako se prima u NATO? Evo vi nam recite. Pa ne znate vi, pa zato evo ja ću. Evo vi nam recite. Dakle, postoji inicijalna priča o kojoj se traži dogovor o tome i da Bosna izražava svoju spremnost da krene putem NATO integracije i to se desilo 9. jel tako? Tada je bila jedna sasvim druga atmosfera. I mi smo smatrali ovdje u Republici Srpskoj, imajući u vidu i ono što je radila Srbija, tada čak i Rusija koja je razgovarala s NATO na tom, da naprosto mi smo dio toga čitavog jednog spektra. Naravno, umeđu vremenu se ojačalo mnoge stvari, istina je došla. NATO je ovdje bacao osiromašeni uranij. Otidite gore na klinički centar pa vidite odeljenje za djecu koje dolaze tačno definisani prostore gdje je NATO bacao bombe sa osiromašenim uranijem. Imaju leukemiju, imaju maligna oboljenja i mnogo čega drugog. I mi smo napravili čak jednu roditeljsku kuću da bi djeca iz unutrašnjosti Republike mogla da borave tu. Jer imate neki humani odnos NATO-a prema tome? Naravno da nemate. NATO je bombardovao srpski narod. Umješao se u rat. NATO je ovdje u Republici Srpskoj od bombi NATO-a poginulo mnogo ljudi. Status i prijem u NATO dobrovoljan. Znači mi treba da odlučimo o tom. I naša volja, dakle, Crna Gora je primljena tek na osnovu odluke koju je donijela neki dan. A krenula je prema NATO prije 10 godina. To je ono što je Radmanović potpisao, to je kretanje. A na kraju odluka da se uđe unutra... Hoće biti te odluke, to nas zanima. Neće biti. Dakle, vi se protivite. Neće biti odluka. Mi nećemo glasati za odluku, to je dovoljno. Dobro. Ostanimo još malo kod Rusije. U više navrata ste... A mi vjerujemo ako mi ne glasamo da nema odluke. Jasno. Ostanimo još malo kod Rusije. U nekoliko navrata ste obećavali, odnosno najavljivali finansijsku pomoć Moskve, Republici Srpskoj. Što se s tim dogodilo? Dogodilo se to da su Moskvi uvedene sankcije, da upala kriva Evropska unija, jel? Svoje vlastite probleme i da, moram reći evo vama ekskluzivno, da smo to pitanje ponovo rehabilitovali. Mi razumijemo, rekao sam da smo rehabilitovali pitanje, vidjet ćemo. Gospodine Dodik, hoću da vas pitam još jednu stvar. Vi ste još uvijek na crnoj listi SAD-a. Zašto? Odlična priča. Bolje živim posle toga. Smijem ja da upadnem? Dozvoljavate? 98. ste bili pozitivan, kako je bilo? Dašak pozitivnog vjetra. Sad ste na crnoj listi. Ja sam ostao isti. Nakon tog daška vjetra godinu i po dana dovedena je vlast druga u Republici Srpskoj. Zato što sam imao principijalan stav o politikama. Ali, dobro, Amerikanci vode politiku u svom interesu, ne vode u mom. Ja podržavam ovo što Trump radi. Mislim da je to politika koja Ameriku vraća Amerikancima i politika koja promoviše da se neće petljati u unutrašnje stvari. Ja sam čak primijetio da je Evropa to godi. Eto, sad sam evropejac. To je zapravo ono što sam ja teo da vas pitam, kakav je vaš stav po sadašnjoj politici SAD, ali ste odgovorili pre pitanja. Gospodine Dodik, mi u nastavku imamo jedan deo gdje bi vas se molili da nam odgovorite, ako je moguće, naravno sad da ili ne, pošto postoje stvari koje ljude zanima jednostavno da se zna tačan stav gospodina Dodika po tome. Dakle, rekli ste na početku da vi podržavate Dayton, ali još jedno pitanje. Da li je Dayton dobro rješenje za Srbe u Bosni i Hercegovini? Onako kako je napisano. Znači da. Onako kako je napisano. Dobro. Postoji to, zato što postoji rad i interpretacija. Nemojte mene uvlačiti. Sjedim ja ovdje 15 godina. Dakle, Dayton kako je napisan. Kako je napisan, dobro. Da li ćete održati... Šta? Dobro. Da li ćete održati referendum o nezavisnosti ukoliko Dayton ne funkcioniše kako vi kažete da treba... Sanjamo o tome. Sanjate o tome. Da li Bosna i Hercegovina treba da ima treći entitet? Zašto ne? Da li Bosna i Hercegovina u jednom trenutku, ukoliko se za to steknu uslovi, treba da postane članica NATO? Ne. Da li Bosna i Hercegovina treba da postane članica Evropske unije? Ako se poštuje procedure. Da li se bojate konflikata novih u Bosni i Hercegovini? Ne. Ne bojite se. Da li, ukoliko Srbija priznaje, odnosno postigne dogovor sa Prištinom, da li ćete vi priznati nezavisnost Kosova? Mi pratimo Beograd. Ali ćemo pitati šta je s Republikom Srpskom. Hoće li Bosna i Hercegovina, i to je zaključno pitanje, bar što se moje strane tiče, hoće li Bosna i Hercegovina opstati u ovakvom obliku? Neće, ni u kakvom. Sanjate o referendumu, jeste tako rekli?
Pa šta drugo da vi ne bi to na svoj način. Naravno, čim ima minimalne u promilima šansu, ja bi to održao. Vi ste sjajni za headlines, ako dozvolite. Jel? Da. Evo, ovo je već tweet nakon ovoga. Milorad Dodik sanja o referendumu. Time ste mi, moram vam priznat, učinili ste moje posljednje pitanje koje postavljam svim sugovornicima u Bosni i Hercegovini potpuno apsurdnim. A pitanje... Ipak da postavim. Ipak ću postaviti to pitanje zato što sam ja građan nove države i dozvolit ću sebi da budem jako emocionalna u ovom slučaju. Zato što mislim da građani ove zemlje ne sanjaju ni o referendumima, nego sanjaju o boljem životu. Ali kako god vi hoćete. Recite mi ovo. Dakle, postavit ću vam to pitanje koje sam postavila vašim kolegama. To je za oni koji su nemoćni. Postavit ću ipak pitanje koje sam postavila svim vašim kolegama, a to je šta ste spremni uraditi kao lider srpskog naroda da izađete u susret Hrvatima i Bošnjacima i da se život u ovoj zemlji popravi? Evo recimo da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna. Znam da zvuči krajnje sad iluzorno ovo pitanje, ali... Nije iluzorno, što? Ja sam, kako što vidite, mene nećete otjerati u tu vrstu priče kako sam ja a priori protiv. Nisam, naravno. Bosna i Hercegovina ima svoj ustav. Poštujemo prvo ustav. Vratimo stvar u ustavne okvire. Razgovarajmo o tome. Ako je Milorad Dodik relevantan za razgovor o tome, ja sam spreman da razgovaram. I da postavimo neke osnovne elemente kako bi u njoj svi bili podjednako zadovoljni ili podjednako nezadovoljni, u ovom slučaju narodi koji su konstitutivni, i kako bi dijelovi Bosne i Hercegovine, od čega je Bosna sastavljena, bili i imali uvjerenje da ta zemlja služi njima na korist. Gospodine Dodik, ovo posljednje pitanje se odnosilo više na vaše emotivno, na ono što vi zapravo biste bili spremni da uradite za dobrobit ovih naroda ovdje. Međutim, ja imam prijatelje Bošnjake i muslimane. Ja to uopšte ne sumnjam. Ali ja sam ovdje političar i ja spreman na razgovor, nisam spreman na rješenja. Mi smo izgubili ogroman novac zato što u Bosni i Hercegovini niko neće da se dogovori da zaštiti domaću proizvodnju. To je već odgovor, zato vas pitamo emotivno. Ja pokušavam 10 godina da to dogovorim i šta da uradim, da pokušam još 10, jel? Gospodine Dodik, ovako izgleda trenutno karta na internetu koju smo mi našli, da po pitanju teritorijalnog integriteta raznih zemalja ovdje u regionu. Naravno, ovdje nema entiteta po Dejtonskom sporazumu. Kažete mi vi, da li će ova karta da opstane u narednih 10 godina? Kako vidite budućnost ovih karata, pošto su svi zapravo konflikti su ovdje počeli oko teritorija manje više. Je li vi mislite da će ova karta da opstane ovakva kakva jeste kada se ovaj region bude učlanio u Europsku uniju? Dobro, to je dio Republike Srpske. Znači, to ujedinjujete sa Srbijom. Aha, znači, vi delite i sever Kosova i to pripada Srbiji. Možemo da dobijem potpis i datum. Nemojte mi se mešati, molim vas. Šta je sa Makedonijom? Ovdje se malo vidi, ali da li smatrate da i tu treba nešto da se... Pošto je nema tu, šta će komentariti? A znači to nećete. Dakle, čisto za naše gledalce, Republika Srpska, sever Kosova i Srbija su u jednom dijelu. Gospodine Dodik? I Vojvodina, naravno. Nemoj mi to. Smijem? Dozvolja vas? Što fali, baš je ovo lijepo. Ovdje bi bila tu, kako se zove, Bosna, a ovdje bi bila Herceg-Bosna. Znači, ovdje bi trebalo Herceg-Bosna da bude i Herceg-Bosna ide? Pa nek ostane sama, šta? I mi ćemo ostati. Mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiju nekim našim. Mi imamo namjeru... Vi hoćete da zadržite i sebi i da se pripojite Srbiji, ili kako? Republika Srpska će ostati. Republika Srpska će ostati, ali će biti ujedinjena na neki način sa Srbijom. Kako ima Vojvodina, može biti Republika Srpska. Dobro. To bi bilo pošteno rješenje. Gospodine Dodik, ja se zahvaljujem na ovaj razgovor i zaista nam je drago što ste odvojili toliko vremena za razgovor sa nama i nadam se da ćemo i u buduće imati prilike da razgovaramo. Hvala vam puno. Hvala lijepo. Hvala puno.